Madam, City Council ge hataran daur ge sate hadya abban asmi am jasa hore abban abban marhaba danno. Mi agenda mi fast karo kore agenda around mi hatar item mi etukoldam by from propose ko for ichi mi etukoldam be reason ko mi a bit committee mi by from istifa din committee mi arne team a bit committee on propose karo DG propose ko deba City Council the futsal dandu amdan libene gotaka pure gende matta ka dandu ge emha kankan ma City Council ge mi club ge dara gen gos gende mi Ayman Council Ayman ushala me ne agon me es agenda ko dan me miharo committee da utere disaster and environment committee mi ituru kolla agon me ushala me then mi agon me mi domestic bandar ta ko bis amdani nudi beti MP la ko kore masake tawge agon me propose kora gote agon me meda bushala discussion na mi council nimma goto kanon ma koriya dane mi hatara item ekkolla fayondo mi agenda pass kollo bushala shukriya warba agenda pass agenda item de 5 December 2026 ವನ್ನು ಬೇಬುಣ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ 17 ದವರಿಗೆ ಅತೆ ಹದ್ದಿ ಹಾಬಣ ರಸ್ಮಿ ಯಾಮಜಾಸ ಯಾಮಿಯಾ ಫಾಸ್ ಕರೋ ಶಾಳ ಅದು ದಾರಿ ಹೊರ ಬೇಫನ್ ಗೆ ಇತ್ತಿಫಾಕ್ ವಾಸಿ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾರೋಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫಾಸ್ ಕರೋ ಮಿ ಆಗನ್ ಮಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆರು ವಾಗಣ ಎಬಗೆನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಕೋ budget ushala bani ane DG muhammed bidam daram am finance team rami sadi hamda puriganda assalamu alaikum almen ane 2025 alafa me pass kora budget ang almen amdani me hadala fengoi kiyalana आमदनी अलमें अने मी एलोकेट कोल्लाफ में ते अलमें ना मी आहार लिबेन कमा फंड तक लिबेन कमा लफा पर आमदनिया दें मेदी आहार के बजट में बाकी विवरा दें अलमें ना ब्लॉक ग्रांट में फार लिबोनी 170 मिलियन एही अलमें 2024 के अगस्त का लफा करे बजट का अलमें ना लिबोनी सीलिंग वर 23 मिलियन वर मादो then WDC yang almena milibeni 8.9 million then WDC ke 5 year ke baki hai ki 16.5 million then almen PSAP conditional grant ko almen budget ko laf में ननी 41.5 million
දැන් ආම්දනි අල්මගේ මේ ඔෆියුන් ජෙනරේට් කරා ආම්දනිගේ ටෝටල් දැන් අල්මන්න මේ හදාලේ ෆෙමෙන්නනි 2 to 8.8 million මේ ආම්දනි අල්මන්න මේ ගෙනවි ෆෙමෙ ඔන්නනි අමෑගඬ කෝඩතකකි මාර්කෙට් ෆී අල්මෙන් මේ 2024 ය ෆාස්ට් කොරි බජට් කමෙන්නේ 9.2 අල්මන්න ලිබුනි 7.9 million දැන් අල්මෙන් හැම කුඩි හර බජට් ෆාස්ට් කොරි වර මේ ඔන්නනි මේ නාහර වෙස් බජට් කොල්ලා මේ හර 2025 දැන් අල්මෙන් එම්මෙ බොඩ ආම්දනිය ජෙනරේට් කොල්ලෙවෙනි එහෙනි හෙන් වෙග්ගතු නෙගෙෆී මේ කෝඩන් අල්මන්න මේ 2024 ය ෆාස්ට් කොරි බජට් කමෙන්නේ 18 million අල්මන්න ලිබුනි 8.7 million then 2025 වන් අල්මෙන් ලෆාමි කුඩනි 11.9 මේ කෝඩ ගමි හිමෙනෙනි මගුමතිගේ बोर्ड तक दे मोचरिंग अल्मन लिबे फीया देन वेहिकल गे हरिफिंग अल्मन मी बजट कोल्ला फमे उन्नने 140 मिलियन मी अल्मन अंगने सवारी पेट्रो को ट्रांसपोर्ट लिबे फैसा गे अल्मन गे अकाउंट जमा वादत देन एमे बोर्ड इनकम अल्मन जनरेट करवेनी माले गे फळतेरे गाला फोन उळंदु फी මේ අල්මන් 2024 ය බජට් කොල්ලි 24.6 අල්මන ලිබුනි 8.3 දැන් මියහර අල්මන් මේ එස්ටිමේට් කොල්ලනි 10 ලිබෙන් කම දැන් රුග්ගහ ලකුඩි වික්කුමුග අල්මන් බජට් කොල්ලක් මැති 1 මිලියන් දැන් සරකාර ඉමාරාතුගේ කුදි මේ අල්මන් කුය දුක ෆෝන බින්ත කුන්දි බේ ආම්දනි මේ අල්මෙන් 2024 ය බජට් කොල්ලි 3 මිලියන් අල්මෙන ලිබුනි 1.9 මිලියන් එකම අල්මෙන ලිබෙන් එබහුරි නොදිබ වර බෑවර එමොන්ට් එකෙන් හුරීම අල්මෙන මේ යහර ටාගට් කොගෙ මියොලනි මේ එමොන්ට් අල්මෙන හොදන් වර මසෙක් කුරන් එහෙම ඒගොතන් එස්ටිමේට් කොල්ලා ෆල්ම මියොනනි බජට් ඉන්ක්‍රීස් කොල්ලා සීනයි සරද්ද සමය ගොතන් අල්මෙන් एस्टिमेट में कोल्लानी गिने लिबेने कमाल में नमसकी कोल्ला के लारे हो देने कम बाला देन 125999 नकी एहनी कुया हर मुदल के आमदनी में आल में बजट कोल्ली 20 मिलियन आल में लिबोनी 16 देन एस्टिमेट में कोल्लानी 19 लिबेन कमा मी कोड कमी है मैंने नी पार्किंग स्लॉट तक आ देन आल में पार्क तक कुया दो को गेन लिबे आमदनी या ऐहोरी हाय देन हम हर तो क्या दमे ख्याल देंग आमदनी अलुका में हरद कुरम प्लान को रगत के अने होड़ा हुलासा अलुका में ख्याल देने दे ऑफिस हिंगुम के इदारी हरद तेरे गच्चे को में ब्लॉक ग्रांट के गत के लिबे 170 मिलियन एक को में अलुका में यूटिलाइज में कोरनी अने स्टाफ के सैलरी के होरिहा कंत तक कोरमा देंग होरिहा हरद तक कोरमा में बालनी जेएलसीएल के तेरे देंग इथोरंग अलुका में मोजफ नागा कम गवानी नमा JLCL लवे 16 वर्क मिलियन यूटिलाइज कुरागो तो फास्ट को पे ने जेगम के मी टोटल नो देख के कम गवाना दें अलुका में मोज़फ़ोंगे मुसारिया में ब्लॉक ग्रांट में ननी 66,322,800 में हरद्वान कमाल लाफा को फदें काउंसिल के आमदनी में 7.8 मिलियन मोज़फ़ोंगे मुसारिया के गोतुगा दें जहिजना में एगें अने यूटिलाइज कुरागो तंग एनी इन केस इतना मोज़फ़ो नागाफिया में यूटिलाइज कुरान को मेरे अलुका में हम प्रायोरिटाइज कुरानी जेगम के में ग्रांट के तेरे हम मोज़फ़ोंगे मुसारिया के कंकंग हम जस्मा दे इतुरगड्डी के मसकते दे फैसा गत कमेनानी 44.7 मिलियन देन जेएलसी लवे सालु कमें इन केस के गत के इनानी 4.7 मिलियन ने एड कोलाफा दे रामलोन मग मुनासिब गत दे 11 कमेनानी 2.9 मिलियन देन हम एगत अने मोज़फ़रना हिंगा हरद जेगम के मी फंड के तेरे हम यूटिलाइज कुरान देन आमदनी फंडिंग अलु कमें हरद कुरान में इदारी हरद तेरेगा
minani rajye ge khandu magun kura daturuga 10,000 rajye ge eterege eggam ge magun kura daturuga 10,000 the rajam bear kura daturtha kamenani 1.9 million egeterege hemenen mi counselors ade henem befulum wes mi seminars webinars ange wadannawa enna mi budget ke tere minen 1.9 million the liyakoma behe goton hoda 1.8 million then idari goton hama alukom counseling kuranje he meha kantata kuruma mi kandala fure mi media haruge harada bala falukom enani amount jahala fa yeah the imarata office mane kuyang hifumge minani 4.7 million neng ei miharolu komen mi benu kura thing imarata dakkanje he me agreement base ko finani amount jahala then jalsa the seminar pada kantata ka kura hara den ei council on hinga guru am barata adi raitunge badalu ma de hen hen badalun taka hingana kama beleve haratge ko tangena ni 3.3 million ka 5 million then consultancy hidmata ka tarjama kono e mi kolon mi na mi hena di for agreements taka base ko fake tere minen mi kolon naga for law firm taka urban planning nang e ko ta naga for agreements ta ke total then mi for training office mas of na hasa ko hinge training na 2 million and budget ko refen kamal ko mention kolan and then mi office mara mi har mi hondiru ko tabena ko mara tamara mat ko mina ni 2.1 million ek terega himena mi videsi mas of ge accommodation block ke kanta ta idari hingum ge tere harat ko ham chefene then 226002 ka mina ni 3.1 million ege मनने मिहार वाले को मैं मिले ऑफिस इमारत हो गए मी एक मेंटेनेंस गे नोनी मरामत के मासा कते कुरन चाहिए हम अने हारत कुना then furniture and fittings some minani 1 million e council ke huriha mi sections taka hame benuwa idari hingume tere benuwa furnitures tagatuma then plant and machinery 175,000 then vehicles get vehicular equipment gatuma menani 2 million then computer software 1.3 million IT agole gotum hoda ekeke hardware 2.8 million egam duwata ke gatuma menani 8 million then miharu ane the trust fund ga terega menani e mide harga baaki 692,000 the meharol ko mikiyadani eki activity ta council ge panaton ane khuriya gendane e malaya velingeli bandaru adi fala maramat kora menani 1.1 million gaburstan ta belahettuma 1.8 million mochari maramat ko belahettuma 1 million miskita maramat ko belahettuma 29.2 million flat ta maramat ko belahettuma 6.9 million ChaaluMale'City ga paakata ka Amazon beach adi hustanta taragi ko belahettuma 10.1 million the market ta maramat ko belahettuma 890,000 magawant konika saftar ko belahettuma 16 million migitere himenen wem ko ya pay kuranche amount was include ko la fenene magawati battita taragi ko maramat ko belahettuma 8.8 million maguta maramat ko belahettuma 10.8 million ChaaluMale'City ke fasa shige maguta ga traffic nishan pa kurung ei 1 million migitere himenen ei road market na dem maguta ga number jahama mi project kenda nyama hama mi code ge teren kore kenda man then mi anghenu ge taragi masake kura committee ge haradha ka minani 9.8 million then council ga fara to miharu ane school ta kan ehi for ko den me gotong in activity ge dasha minani 5.3 million ege tereng ane imarat ko maramat kurma minani 3.1 million the ChaaluMale'City fehi kurum ge project minani 5.4 million
then Vilimalega buggy center in heduma 150 million. Vilimalega bagita bahatan garage in heduma 125,000. Vilimalega kudakudinge parking heduma 150,000. Vilimalega office board ta behetuma gudaneng heduma taka 100,000. Then Vaguti office imarat in elma minani amdani fund on 150,000. Sorry. Then Vaguti office imarat in elma minani 25 million ay amdani council ge amdani harad kuragota then me iturang alukume funds hodagen ane conditional grant ge gotuga me 12 million budget ko faini then bula shelter maramat kurma 1 million mi terega miharu alukume ekorimu ko adu mikoluga adi ane pe nukurevu huri by bills ta mi dia haruga huri mai heve ekama enane budget ko la ya egota mashara Maleg dekonferat bandurga launch for a has jetty tharagi kurma 1 million speedboat ferry terminal tharagi kurma 1 million then carnival sarahad ke stage maramat kurma 3 million Mali city ka carnival leng heduma 10 million Mali city ka buy for imanata thala saaf kurma me 10 million me was conditional grant ke gotu alugomena ane libijja kamga wana ma kuriya genda me khandala fen activity then Vilimala section ga office imarat engelo mewe samalugomen angitura grant libijjayamon kuriya genda projects taga terege include kollafing it Hulmale office imarat ke boundary wall je hom 1.2 million mihura activity take alugom mihar mi khiyala deni ham grant libijjayamon ane kuriya genda gota amdani fund duga include ko for activities enno Hulmale ga outdoor gym men heduma 1.3 million Hulmale ga boat yard en heduma 350,000 Hulmalega Isra Vehina has a Marukazeng Heduma 1.4 million Hulmalega Vaguti Dingi Habaying Heduma 1.2 million Hulmalega Anghenuna has a market 300,000 Hulmalega NGOs Masake Kurana Jaga Heduma 500,000 Hulmalega Public Library in Eluma 1.2 million then office Simara in Elum me permanent office Simara in Eluma Minari 20 million ඒව සම ඊතර grant ලිබිච්චාම අලුගම කරා කඩාලා අපේ කාන්තාත thank you then me අලුගම fast kore me husha budget ke jumla ki 487,225 846.15 million hamda nimani If comment if before the Deputy Mayor Narish. Shukriya Mayor. Jumlako media haruge amdaniya media haruduno awulmina dibuna amdaniya haradukuri kantattaka badafa miyahara budget mi tayyar ko fa in adawtakku alumenna mi fennani da aludu hitu mi alugodu menna amdani ituru korevena kantatta gotuga mi alugodu hama faahak kollan emme kame bayanu wani gato amugataga dihe rajyage ves hem bayaku wengule vehicle alumenge begengule misal ka snork lift ka halachista ei amuko hama wara gina farattaku alumenna gula ega benu kuran hodan ede vehicle ga wahak benoni ega vehicle mi alumen ge vehicle ge ganna mi budget ko tereng ituruko HSki alumen kuyed deve ka halechche gotuga hadafi kama wanyamo duhu retung alumen na fudora kadaga amdani muli maha adu muli ahara libigenda ka hala vehicle taken ebohu alumen na alumen ge fleet ko tereng etera ko vidan ema alumen ge amdani emma ragala utilize kurmattaka adi amdani hode ituru amdani ge gotuga mikanka utilize kurmattaka alugodu hiton mikahara kankama visnafa mi budgetan lari ituru kurwena gottake kanala forongai buddhiwere gotak gotuga alugoda fennani ehma alugoda ma ewahaka fahak kollam benu hadi mashkura deputy mayor mi alun innane mi har fansas foto mi har agon mata sunok mi deveni agon mi harina satek foto devechka mi algon budget ko fa innane mi har sema deputy vidal gota hama warbro amdani nidane chei adi ulmade mi har agon man hawalumuge mashwarata koram dairuga hama war muhim wecche itura onnam bes eme ewa kama danwa den ege tura mi MPL ge amdan agon madinu himana contract anu wade weti e sam agon me negotiate koram me dane ma umit korani
مستر ساون من أي فادي من كم يد presentation أقول ما بدي يتهارو سالف فادي شكرا ميا أول ديتين كم فاها كله مي فرطة مكم كأساسي كمين إبوي ඒ ගානුන් ගුණාගතුන් අරගෙන බ්ලොක් ග්‍රාන්ට් උගේ ගොතුගා දවතුගේ බජට් උගේ 5% වා බෑ එබ ජෙහෙ ලෝකල් කවුන්සිල් තක එකශාලා දෙහා සව්වියුගේ බජට් උගේ ටෝටල් ලකි 49.5 බිලියන් රුපියා ඒගෙන් 5% වනි සතේක අඩ්ඩිහ මිලියන් රුපියා මියහරුගේ බජට් එකි 56.6 බිලියන් රුපියා මා බොඩතනු බොඩෝ එහෙනමස් ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಕಂಡೇಳಿ ಮಿಯೋತಿ ನಿಸ್ಬತುಂ ವರಕ್ ಕುಡಾದದೆ 1% ವಾ ಅದದೆ ಕಂಡೇಳಿ ಫೆನ್ನೆ ನತೀಜಾಯಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಮೆನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಯಹರ್ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಲಿಬೆಂಜೆ ದುಯಿಸತ್ತ ಸಾದ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ತೆರೆನ್ ದಿಬಿಫಾ ಮಿಯೋತಿ ಸತೇಕ ಹದ್ದಿಹ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ದೆನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಕನ್ನೆ ಗಾನೂನೆಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಹಾಸಬ್ ದಿವಕುರಾ ಕನ್ನೆ ತಿಂ ಗಾನೂನುಗೆ ಮಾದ್ದಾಯಗ ಬುಣಾ ಕಮೆಮ್ಮಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಒಫದ್ದನ್ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕೆನ್ನು එහෙම ಗಾನೂನು ಬದಲ್ ನುಕುರವಾಕಮ ವඤ්ඤා ඒ 1% දවලතුගේ බජට් එක වා 1% බ්ලොක් ග්‍රාන්ට් ලව්වම් වාන ඒ ලව්වාෆ අල්ගොරිතම් එකෙන් ඒගෙන් වා බෑ දෙවම් වාන ඉගේ તો මේකි this is not up for negotiation මේකි වකි මියකු හේවෙගෙන් නුනි නුබෑවෙගෙන් දීෆ හිෆාට්ටාෆ නුනියා එහෙන් වෙ මස්සේ නු බ්ලොක් ග්‍රාන්ට් එක ගොත 1% දෙවම් වාන දැන් ඒගෙන් කණ්ඩා මාසයගෙන් අල්ගොරිතම් එක අහමෙන් ගන්න අල්ගොරිතම් ලිබෙන් වා එතකොලස් මියොල්මින් මදු එෆ මියර කුරි අහර වර 23 මිලියන් මදු ಕುರಿಯಹಾರುಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅವರೆ ಎತ ಬಿಲಿಯನ್ ಬೊಡುಕೊ ಮಿಯಾರುಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಿಯತಿ ಫಾಸ್ಕೊ ದೆನ್ 1% ಕಂಡಾದಿ ಮಾವುನ 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಅವರೆ 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಮದುವಾನ ಗೊತ್ತೆ ನೋಣ್ಣ ನೋಂತೋ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾವತೆಗೆ ಹಿಸಾಬೆ ಜಿ ನಮ ವೆಸ್ එහෙම වරබොඩ ෆන්ඩමෙන්ටල් මස්සලෙක මාරුගොಂಡು ಫಾಹಕುರಂ ಬೇನು ಬಜೆಟ್ ಗ ಇಂಗೆತೋ ಅರುಗೊಮ್ಮೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರಿಯು ಸುವಾಲ್ಕೋ ಸಾಫ್ ಕುರಂಗೆ ಬಜೆ ಕೀ ವೆಗೆಂತೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಾನೂನ್ ಗ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂಬಾ ಅದದು ನುದೆವೆನಿ ದೆನ್ ಸಾ ದೌಲತುಗೆ ಮಾಲಿಯತುಗೆ ಹುರಿ ದತಿತೆಗೆ ಸಾಬುಂ ಅರುಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತಕೆ ಹುರೆಗೆ ಹರದು ಹಿಫಾಟ್ಟೋ ಅಂಜೆಹಿಗೆ ಎಕಾಲೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಮಸ್ ನೂಹಕುಂ ಎಚ್ಚಕುಂ ವೆಸ ದಿ ರೈತು ಮದ್ಲಿಯುಗ ಮಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕೆ ಕುಂಸ್ ಅರುಗೊಂಡೆ ಬಾನಾಹ ಎಹಿಮಿಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೆ ಬೇನು ವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮೆವಿ ಕೀನತ್ತೋ ඒ අරුගොಂಡ වර අජාබුජ ගානೂನುಗ ಬಯಾನ್ಕೊಫ ಸೀದಾ ಅನಿಕ ಅರುಗೊಮ್ಮೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅರಿವಸ್ ಮಿಕಂ ಫಾಹಕೊ ದೆನ್ನೆವಿ ಮಿ ವರ ಬೊಡು ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದೆವ್ವಾ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅತಿ ಮಿ ಗಾನೂನುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರ ಮಿಂಬರ್ ಲಿಬೇನೆಕಮ ಏ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೀವೆಸ್ ಎ ಮನಿಕ್ ಫಂಡ್ ವಿದಾಳೆ ಫರುಲ್ ಗಬೂಲ್ ಕೊರನ್ ಏಕಂ ಒಣ ಕೊರವಾನಕಮ ಎಹೆವಿಮ ಮಿಕಂ ಮುಗ ಮಿವಿ ಎಚ್ಚೆ ಸಾಫ್ ಕೊ ದೆವ್ವುಂ ವರ ಬೊಡಂ ಎದೆ ಇಂಗೆತ 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಮದುಂ ಕಿನೆತ್ತ ಮಿತಂ ಹಿಂಗಾನಿ ඉතුරු කන්තකාමි හවාලවනි හුළුමාලයා සල්ගොන්නේ හවාලවනි ගබූල් කුරවා සරහද්දු බොඩුවේ මසූලියත් බොඩුවීම මියදු HDC එන් එදා හුරිහා කොම්ප්ලේන්ස් අල්ගොන්නේ අදිබාලා අන්නන් මගෙන් හඩිවියසන්නන් පිකප් එක ලොරි එන්ෙච්ච ගිනදෝ එකෙන් හලාකුවෙස් එනුනේ ගුණස් ඒ කොම්ප්ලේන්ට් වෙස් අල්ගොන්නේ අදිබාලා අන්නන් ඒ ඉතුරු හරදු ඉංගේතෝ එහෙමීම කිහිනතෝ අල්ගොන්නේ මිකංකම් කෝප් කුරානි බජට් නෙක්කම වණීවියා බජට් ಗ සීදා ගානුනුග පුණා මින් වරස්නු ලිබේකම වණී එහෙම තංකොල දික්කො මෙවාක දක්කන් ජෙවුනි ඉංගෙත දැන් අනෙක්කමක අල්ගොඬ දෙතින් කම ಸಾಫ್ කොල්ලන් බේනුම් වේ එක්කම කි අල්ගොඬ ආම්දනි ගොතුග රියලයිස් නුවේ හොරි එච්චිතකේ බොරේ වරක් ගිනෆාර් දවතුග මොස්සසතෝග මෙවාගත් කි ලිබෙන්ජේ මින්වරක ලිබේ මින්වරගේ තෆාතු බොඩුවෙගෙන් ගොස් තම්බගු රෝටුවා හිසාබුග අල්ගොඬ මේ හිසාබක නුදේ වර ඩිලිජන්ට් මාසෙක් කෙතිබේ ෆුන් කුරවවා ෆස්සු කලෙක්ට් කුරවේ එච්චි ඩියුස් තීරි වර බොඩ කලෙක්ට් කුරවවා එහෙනමස් ಕುಡುಕೊಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಉಳೇತಿ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಆಹಾಲಂ ಬೇನು ಎಡ್ಯೂಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕುರವನ್ ಕಿಹಿನ ವೆಫಹುರಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತೋ ಎ ನುಲಿಬೆನಿ ಕೀವೆಗೆಂತೋಯ ಅದಿ ಮಿ ಎ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕುರವನ್ ತಿಬೇಫುಂ ಅಳ್ವಮುಂ ಗೆಂದೋ ಫಿಯವಳಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಎ ಮಿಥನುಗೆ ಮಿ ಬಿಮಾ ಎಕಿ ಕಂಕಮುಗೆ ಎಕಿ ಖಿದ್ಮೆತ್ ದೀಗೆ ನಾದಿ ಅಮ್ದುಂ ಬಿನ್ ಕುಯ್ಯ ದೀಗೆ ಲಿಬೆಂವಾ ಎಚ್ಚ ಮಿತನ ಲಿಬೆಮುಂ ಗವಾದುಂ ದಾಂಜಿಹೆ ನೆಹೆಂಕಮ ಎಹೆನ್ ನುವಾಕಮ ವಣಿವಿಯಕ ಅಳ್ಗೊಂಡೆನ್ನಕ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎದೇ ಗೊತೆಗೆ ಹಿಂಗಮ ಕು ನುದೆವೆನ್ දැන් හුළුමාලේගේ කන්තවක අලුගොඬු මේ ෆුරුසත්තුග දන්නවාලන් අලුගොඬ මෙන්න වර දතිවානේ ගේතෝ හුළුමාලේගේ HDC ගේ ඉන්ටර්නල් කන්තත්තකින් හැමජෙන් දෙන් අලුගොඬෙන් ගානූනේ සිම්මාය හවාල් නුවේ තිබෙන් අලුගොඬෙන්ගේ වර බොඩු නෙගෝසියේෂන් තකේ ගොස් වකිසාවක හුට්ටුන් අරා ෆෝති ඒගේ HDC ගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් බදල් වෙව මියති මියා එක්ක අලුගොඬු වර මේ ඉහ්තිරාමා එක්ක මවරුෆ් ජමීල් ගා අරිහුන් එදේ අවහම් මේ මසෙක්කේ කොන් නිම්මා දෙවුම इंगेतो डेमोक्रेटिक कंट्रोल दिवे रईतुन्न मालेगे रईतुन्न डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओन्न मगक हुळमालेगे मसेक्केत मुनिसिपल खिदमत अवहम मितन बदल कोद्देवम मिहारवस मा लस्वेज्जे
ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ವೌದು ಎಡಾಲ್ ಫೋ ಎಗ್ಗುತ್ತವರೆ ಮಾ ಬೊಡ ಲಸ್ವೆಜ್ಜೆ ಎಮನಿಕ್ ಫಂಡ್ ವರಬೊಡ ಬೇಣು ಫುಳ್ವಾಕಂ ಹುರಿಯಾತನಿಗೆ ಏ ವಾಹಕ ದಕ್ಕೋಮು ಎಗುಂದೋನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನವ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಕುರವಾ ಮೇಯರ ವಿಸ್ಪಿತನ ವಡಾನಿ ವಿದ್ವಸ್ ಎಂಕಮ ವಣಿವಿಯ ಎತಂತಂ ಹಿಂಗಂ ಹವಾಲುವೆಗೆನ್ ತಿಬೆ ಮಿಹು ಎ ಫೆಂಬರಂ ಎ ಸ್ಪೀಡಗೆ ಕಂ ಗೆಂದೆವೆಂಜೆ ಇಂಗೆತ ಮಾ ಬೋಡಂ ಹುಳುಮಾಲೆ ಹವಾಲು ಕುರು ಲಸ್ವೆಜ್ಜೆ ದೆಂತಿ HDC ಗೆ ಬೋರ್ಡಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕೋಗೆಂ HDC ಗೆ ಎತೆರೆ ಕಂತ ರಂಗಳುವೆಗೆ ಮ್ಯಾಕಲಾಕೋ ತಿಕಮೆ ವಾನಕಂ ಕ ಗಬುಲೆ ನುಕುರವೆ ಬೋಡು ಕಂಬಾರ ಬೋಳೆಂ ಹಿಂ ಒಳುವಾಲಾಫ ಒತಿ ಎತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾ ಹಾಬರು ಮೀವೆನಿ ಮಿತನೆ ವಿಕ್ಕ ಎತನೆ ವಿಕ್ಕ ಎಕೆಗ್ಗೆ ಎಂದು ದರ್ಶಂ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋದ ಎಕ ಹಮ ರಬರು ಕೊತಳುಗ ಬಂದು ಕೊಫೋರಿ ಮಿಲಿಯನ್ ತಹೆಗೆ ವಾಹಕ ಇವೆ ಮುಮ್ಮಿದನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಕ ತಿಕುಳಿವರ್ಗು ತೆರೆ ಫ್ಯಾಬಾಕ ಬಸ್ನೆತಿಂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕುರಾಕ ಬಸ್ನೆತಿಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಬೇನು ಮನಿ ಮಾಲೆಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಖಿದ್ವೆ ಮಾಲೆ ಹವಾಲ್ ಕುರೆವು ಎಹಿಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆನಿ ಮೌರೂಫ್ ಜಮೀಲ್ ಎಕಮುಗ ಅವಸ್ಫಿಯವತಕ್ಕೆ ಅಳುವಾಣಕಮ ಹಾಸರು ದಿಗು ನುಕುರವ್ವ ಅವಹಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮವ ದೆವ್ವಾಣಕಮ ಇಂಗೆ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ هذا المشكلة صيف أول في ناس مستر واحد دكين أول من جرانت بدون دبيت هنا سانك ساوند سيتي فنوانا كونسل مي كامبون هرمو أسوكمي أدو دافوما كيام أول من وارد challenge كم كبي أول من كبلوك جرانت موظفون مسارة أشيدي أدي إناية دمو ميداني موظفون أدي إناية مي باي كانت مدو كورن جهدانا أول من فهكون على مي كتام دماغ هنا مس Minister wara insurance aba devva on men obako mi agon men mi madu adadu mi top ko devwana kama verbally devwan henno sagon madi sida mi limu kon dibe henno agon mi kambodu manaka limu manaka hissa korana ma ewa council ga dana mi agon city beru korana ngat the receivables on mi hardana kormata ka agon bar masakata ka boko egotum working receivables section mi harawani finance section there hedifa ema receivables working ebe from baki team ko bar masak koromandani वकी टाइम देन ताका मसे मेहर बेफन बुकरा फहिम वकी खुद नगागे मौजिफ नगागे रिसीवर समहर मसके कुरम फराफी एगे नतीजा से रात करे हम रंगला फेनो मिदानी अरवन में कलेक्शंस अबस मर दी बेले बस कलेक्शन टूल्स करे बाबा इन अदि सितुरा हरदना कुरान दे होमाले कंतोगा मी अलु मी आ एमडी हयन कुरमा गावन में सिटी फोन ऑफिना एमडी बद्द कर मेनमा कमा मिस अदि एक अलवन में का जवाब एन लिबे एवा कमा पाकोद नावन मनक सितुरा मसे कुरान मी टाइम होदन बेदान अलंग अजन कुरी वर बुरक को बन नमस तिविदावगत मी अगन नंगे कानून जिम्मा दा कुरान अवन मन वर बुड वरा को फमति मी हुलमाले मी कंत तवन मन हवा न को दाती देन मी अगन मा दितुरा मी अवन हुलमाले हद कोमा विदि मी कैपेसिटी मी अवन मेमन सिंगेन हम हुरिया कम निम्मा फमिया रमणी बोला गेंदा बोला तन लेवर एकम कोफेन रईतुंगे वरबड़ित कंबुडु दाबाद एतबार मेलिंग बाद एतबार फोन कॉल बाद बुलाता मगमत ओलेते मलगम में हम अलगोंडिन्नाने मी मिदि हफ्ता का फोन वाफा मी मिनिस्ट्री इतना हवाल मान दोहे अंगा देवारे कम अदि हम एवस का रबरनो अदि हम मी आवानो कमिदो का अवन मत उतु हरत सिंगा हिंगा दोहे कमिवानी अदि एता रिपेयर मेंटेनेंस मसक सिंगा तम बेनो को हुन्नने इतुरवाने अदि सिक्योरिटी बदा टाउन मोजुस ला मोने मलगोंडो काउंसिल हम ब्रीफ कलम बेनु बे मिगता वमन दाकमा रैतुंग वर कंबडो अबुर बोलदुग नजी अच्छ मगमते ओलेती अगोन्में हम इवडाना हम अगोन्में ए केंद्री मट्टक हुरिया कम निम्मीम एगता मी एकम वेगें यदि एम ए बर हिताम अवर को दिया कम हेनमस अगोन मसेक बकुर हम सरकार गुडिगन अवह बुलाते तन केंद्र वेद हा धन्यवाद विदु इतरु कमेंट नेति अगोन मी सैदा आद सैदा मस सैदा शुक्रिया मेयर मी अलगोन्न मेडम चुकी मी अलगोन्न HDC के कंततंग हाव कोरें बारंग उदहु आनेति हल्ल कोरंगितो एई होलमाले एकी माले बर डबल बोडु तने अनेका मेंटेनेंस एहुरिया एक्सपेंसेस तहारन का नेगोशिएट नुकुरे एम अलगोंडुगे मे म्युनिसिपल माली सिटी का हाव को अलगोंड का हिनो HDC कंतत कोरागोत कोने बाणे एताग इनकम वन्नाने गोई बेसने नेगे वन्न गोते बेसने एताग इसके स्टाफ वन्न नेहा पड़े एक्सपेंसेस तंग एची किने बा अलगोन में नेगोशिएट को एची तंग हल्लु कुराने गोते अलगोन कनो से अलगोन दनो में शुक्रिया में आद अलगोन में वाहा देखे मुंदारो ए हरत बस लिबे गोते वाहा दक्को मेदान इंगे थम बस गोते का अलगोन में देखे मुझे गोते करे बस नो हम हम काउंसिल का धन्यवाद नदी सरकार के विष्णु हुरी बस सम वर बोड बस अलगोन में हवाले के दारोगा अगोन्में पुरंजे हरवता देखोलिजे गोता ए बट्टन कोगे कहवा करा गोता देन अगोन्में में काउंसिल की हम अगोन जागी हम अगोन में काउंसिल वर प्रोफेशनल वर मोराली काउंसिलिंग हम अगोन का नफेन आदि इतुरा
Gulifal dinas, Utrufal dinas, Agon, me council on Balhatan, and get a very Gabu council with them, but I'm jogging. If this shaken with him, it isn't for our reverend. It take Guna Rangala, I want me council, Mumala right to come to the Balhata. Anyway, it will committee with him, I want budget fast Kuran Hushala. Mingota. Ade ehme award miharo budget council ga flow ya mushali fa ingota council ga flowing fast kora ane tai ane khushala den commerce be flow tai kora vote devade මේ සයිෆත් අරුන් තායිද කරණි මේ රිසර්වේෂන් එක්ක ඒ බ්ලොක් ග්‍රාන්ට් අල්ගොරින හමනුවාති ඒගේ මේ ප්‍රොටෙස්ට් අල්ගොරින මේ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රිය ෆොනූම එක්ක ඒ රිසර්වේෂන් එක්ක අරුන් තායිද කර هذا أول من يدهم سيس من هذا المنستري أنا كاسين هذا هنا مي أقول مي ديبوتي مي ناليش وشالو بعد سايف تايد كل وقت مي ووت كهذا بجت فاس كل هنا بجت مي فاسين هذا بسكولي أربعة एजेंडा आइटम हाथर कांग्रेस मालसिटी काउंसिल का बैन करमुंदा HR सॉफ्टवेयर बदलुगा आ सॉफ्टवेयर उदमा अहमद मशवरा को गते निमु डीजी ने शाबा डीजी रशीद तोड़ा ना इनवेट को दन रशीद रशीद को कोई क्या मसला आदि बार बड़ा शुक्रिया इंगे तो मी तो आवन में HR सेक्शन का फरातुम मी हुशाला देनी बिहार में तनु बेनुकुरम दा HR सॉफ्टवेयर का हुरी चैलेंजेस आदि हमारे हिम्मे आवन में प्रपोज कुरंग सॉफ्टवेयर होदा टैलेंट मैनेजमेंट की एम्मे मुहिम मुकांता ऑर्गेनाइजेशन कुरियर गेंदियो मट्टका स्किल टैलेंट human capital manage tangala kogge noniyamu miha bod organization e awon menge productivity ituren nokure wen ehemi awon men HR section ge faratun adi IT ge faratun be awon men mi propose mi koran mihar prathama awon men faha kollana challenges mihar existing software ga ade kuriya genda ade mihar awon menge payroll ಎಂಹಾವ್ರ ಗಿನ ಮುವಜ್ಜಫುಂ ಮಿತನುಗ ಇಬೌಳೆ ಮಸಕೆ ಕುರವ್ವ ಮಸೈ ಕುರಾಯಿರುಗ ಪೇರೋಲ್ ಮಿ ನೆಗುಮಟ್ಟಕ
එහා ගින වගුතුනග ගෑග්ගඩක 6 to ಮಾಡ್ಕೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ మీ మిహారుగా సాఫ్ట్వేర్ గతం వర బావరు మీ లిమిటేషన్స్ అబోడి మీ హెచ్ఆర్ హింగం సేమ్ మేర బెఫ్ల ప్రెజెంట్ కొద్దవని మీ మియోగో ಥೋಡಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತ ಮೇರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಕ ఎవరి ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಕೊರಮಟ್ಟ ಆಗ ಮೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಕೊರನಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಗಸುಗ ಮಿಹಾರ್ ಹೋಡಿ ಎತಿ ಅಸ ಮೋಜಿಮ್ ಕಂತ ಬಲಾಟ ವರ ಒಂದುಗ ವರ ದತಿ ವರ ಬಹುತ್ತ ಹೇದವಗೆ ಬದಿ ಅದಿ ವರ ಬೋಡ ಮಿ ಪೀಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಗೆ ಮಿ ಕಂ ಕೊರಂಜನೆ ಎಂಗ ಹಾವನಗಿನ ಮೋಜಿಫು mi etati by mozifun depend on koram mozifun datiwe agon men datiwe information ever nos libe as got ko daily ko ehmege limitation te kuri genda kurenda ad barabada shukriya me ane huriha be funders council ge huriha be funders adi awun mege me vis a haruge hewun tadannawa mi awun mege IT section adi HR section ge paratun awun men mi hutalalani මිහාරු existing HR software ga huri challenges limitation adi hama hemme awun men propose kuran a software hoda mitanuge productivity ituru kurma engilwana payroll mitanuge eta enha habra gina staff mase kurwa iruga payroll awun men masakato gagandaka hagadira aggadiruge jassagen eba naga e download ko huri ha kame kurmattaga embima ei warabbar waguttage dani den anika nizamanuge software ga komme duhaku wadagne befurna mi leave ga tibbe befurna awun men bara paseha kama fenun ei waram muhim kame dashboard mi software ga rangalu dashboard nuhure ehme war undagu ve asduga den hama ehme manual attendance download ko fiyamu eka warabboda ti masalte dimave automation na warabboda masale ba dimave මියාරු මේ බයිෆහර signed in machine බයිෆහර හුරදාන ටෙක්නිකල් මස්සල දිමාවෙෆ බයිෆහර නේගිවේ සූරේ දාන finger අවුන්නෙන් sign in කොෆ ඒ ස්ටෝ කුරාන ස්ටෝ කුරුම ෆහුග ඒ අනික්කාවෙස් අවුන්නෙන් රංගල කොෆ ජෙහෙනි ඩවුන්ලෝඩ් මෙඩුවලි ඩවුන්ලෝඩ් කුරාන ඒගේ බදල් මිසමානගේ software තකුන් කනෙක්ට් වුමා ඒකුගා communication system software me biometric me finger machine na communicate ko e download korana automatic e mihar me bagote ki awun me manually download ko alafiyam system tere alafiyam anikas ot kuriga approve ko huri hs alum ot emi hegge jehane approval de which it actually takes a lot of time from our staff work then hama hemme supervisor face warabboda me flexibility nehure supervisor ka nege enage staff unge me leave balance nege komme faharaku e dihawaraka barwaraka mozafun wata bihi mozafun tibe iruga meenage leave huri kihaware to badan HR gulan jehani anika system tereng emihun kommas gotakum badagen supervisor me mawlumat me dengeni එහෙම අනික්කාවස් HR ගමසයි කරවා බේෆුන්නවස් බරබාර වගුත්තක මි ඔකිපයි වි මිකන් කමුග එහෙම මිසමානුගේ software ಗ මි supervisor හම hand ko unna mawlumat enage darum masai korwa muwazzafunge leave balance e mikala kudi mawlumat war fase hindi ben එහෙම මුලින් payroll wes mi huriha kamek ga depend wa mi jeheni mi software awul mena supply koddin farata an slide sick leave wes mia restriction mi hundani by fahara den usule gotun dangalu fanaru duwas mennani salam certificate anula negan ekam by halataga miha balivegen 30 duwas nagan jehunases mi system tereng undaguwe 30 duwas salam certificate nula salam certificate hushala feni nagam by far majburuwe ekahala flexibility mi system tereganne ehma nagan jehani fanaru duwas sama medical certificate nula nagafa ane fanardo sama medical certificate ayekuga mi system mi innani mi flexible lenno denga ma emme mi counselors join wuma fahuga ebe fulna leave ebalive annual leave ebalive ekam mi system tereng awon mennaka aharu hamanuwani he normal staff gota aharu hama nuwani he emihunaka annual leave mi system tereng e flexibility e need
එහෙම මේ වරබොඩ අස්දුග අවුන් මෙන්න මැනේජ් කරන් උඳගු කමේ දැන් හැම එහෙම රිජෙක්ට් ලීව් ඒ කිතම් මීහුන්ගේ කමේ රිජෙක්ට් වී ඒ රීසන් නෙවස් මි සිස්ටම් තරෙන් ෆහගවා කන්නේ ඉන්නේ අවුන් මෙන් රිජෙක්ට් වම ෆහුග ඒ ඩාටා අලුම ෆහුග ඒ සිස්ටම් තරෙන් දෙන් ඊතර සුපර්වයිසර් උන්න ෆෙන්නා කන්නේ ඉන්නේ අනිකාස් ඒ බේනම් වෙජියාම HR ගුලාගෙන් මේ හුගේ බාර වගුත්ත මි දානි එක ඒ මවුලුමත ඒ ඩාටා නගුමට්ටක එහෙම මේ මිහාර බලායරුග වරග අවුට්ඩේට් දෙගම එහෙම බයි ෆහර අවුන් මෙන් ඉල්ලබාන අවුන් මෙගේ පේරෝල් ඩේටා කී කොම්මේ මහෙගේ සෝවන දුන් තෙරිගෙන් අනිත් මහුගේ ෆනර්වන දුවහා හමිය මි පේ පීරියඩ් උග ක්ලෝසින් ඩේ ෆහුගවස් ස්ටාෆ් උන්නගේ බේලේ එනගේ මෙඩිකල් ලීව් එනගේ එමර්ජන්සි ලීව් ඒ පීරියඩ් ෆහු ක්ලෝස් කුරුම ෆහුගවස් ඒ කන්ට්‍රෝල් එන් නෙයි ලෙවේක මි software තනේ එහි වාගත කී අනිකාවස් HR ස්ටාෆ් උන් අනිකාවස් ක්ලෝස් කුරුම ෆහුගවස් අනිකාසේව බලන්ජේ කොම්බේ ෆලෙතෝ ලීව් එලි ෆහුම්වස් ඒ අප්‍රූවල් දෙන්ජේ එහෙම මි කහලා බයි කුදි උඳගූතේ බදිනා වරබ්බාර වගුත්තකේ අවුන්ගේ ස්ටාෆ් උන්ගේ මිදනි ස්ලයිඩ් දෙගම එහෙම OT fix OT awunge bay bebe furna ebe hure mi magamge gotunna mi har civil service ge mozzafuna contract mozzafuna mi bebe furna bolba contract mozzafuna bes adi bay bebe furna ebe hure 33% 50% mi adjustment geneve kan hure manually supervisor jeheni gunagen system tere ena approval deruga නිවැනි ස්ටාෆ් එක 50% ඉන්නානි ඇග්‍රීමන්ට් එක එහෙම වීම ඒ 50% වන්දෙන් එන හැම මැනුවලි ඒ බදාගෙන් කැල්කියුලේට් කොග්ගෙන් අප්‍රූවල් දෙ සිස්ටම් එක කන්ට්‍රෝල් කරවේ කන්නීද එහෙම මේ අනේ ඩිෆිකල්ටිස් දෙහම් රිපෝටින්ග් ගේ මස්සල එන්නේ බොඩි රිපෝට් අවුන්ගේ කවුන්සලර් උස් බේන් මෙලබෆාන නිවැනි report HR system terrain generate koran 1000 worker staff mule iruga HR system terrain enage age gender mi huriha parameters factors balalafa mi variable taka egota report e hadam bejjam anikas undagu efami onnani enage qualification enage masay kora department ki kon department ekkan mi warak ginen awon benna nagan jehe report take department wise kon hori mozafunge list gender wise kon hori list enage qualification based list mi mawlumat nagan fase hennu e manikkawe sawon men jeheni venda gulagen warabod masakettake kura den hama ehemme mi anai undagulaki miharu data anai import function netima awun men download kollafa ebe jehe anikkawe eti copy paste hadafa excel ga awun men paste ko gen mi masake kuran jeheni mi har mizamanu ga hama download kurma ko ga ega masake kuregen daan ema miwes undagu kamedin anikama ki miharu awun men ge miha bawaru staffun malege eki sarahadu taguga masakata mi honna eki mozzafun masai koramun edani miskitagugal paakutaguga masai koramun edani masai kurairuga මිවේෆුල්න වෙස් ෆසේ ගොත්තකේ ඒ බහදන්ගේ අනික zamaana මියන්න බදල්තක එකුගා work from home වෙස් බයි මගාම් තව මයි බේෆුල්න කි වරම් මුහිම් ස්කිල්ඩ් බේෆුල් ඒ ෆ්‍රොම් ලීව් ග හුන්නේ රසවුන් මේ බජේ මසකෙත් හවාල් කොගෙන් කුරියක් ගෙන්ද එහෙම මොබයිල් ඇක්සස් නේ මේ අනේ චැලෙන්ජින් අවුන් වෙන්න මීග එවස් ගොතක නේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරවේකස් අදි නොයිස් නේ මොබයිල් mi module ne mi software he mi zamanaka nufete awon mi beenu kuram da software mi awon menna faha kureve mi challenges yada den mi software ga mi monthly subscription ki 5000 den awon market badairuga maalega awon mi mui rajyega wes council taguges adi government heading office taguges miharu annani mi zamanuge mi software badal ko masaketa halui kuram de awun market badalaruga eki software ta eki aguga deni by be from mi beenu kura mi hunge much per user per month se charge kure ane be from ane be mi vendors nge charge kurwa
flat rate niyada den miga awun men exact rate ingeni ulan koffa awun men public tender diyama awun men ingeni miga exact adade awun men den miharo approximate adade awun mehri jahalafa 25000 rufiya eni jahalafa ehennames eyeki awun men mihin adi liyalias market rate awun men ulane kollaira awun men libigen dane den awun men bihar beenumwa software ga awun men aiba beenum thankole fase kon awun menge staff unge document tagega save ko egen belene gote misalaka mihaka nasehata dinas nuni ene abehe document ta enage qualification certificate taka enage experience certificate taka ene adde ehni hindas linta manage kurevene rangalu gottaka recruitment ga awun menge mi process gendane rangalu nizame awun me mige teren software teren abo gaim koranje hama ehenne mihar eggotaka ves make kamel performance assessment hedene gote mozafunge appraisal hedene evves gote mi software terenne nei mi awon men abadus awon men productivity itur kurumattaka kuranje he kame training module le nei ehma mi ane ba awon men mewage irshada ekuga awon men training afeshmakum fatta famani ehma training hodamunda mi befunna huriha document adi hama emme e data awon men mi system terega gaim koranje he ehma efada system awon men beenunde den mige itura reporting system eggotaka was netima awon men mi hodan ule software ga warabboda awon men badana reporting and analytic ba huri me software awon men hodum era dashboard wa komme duwahak was miedu hazir wi emmen bar reeti kon adadu komme department ge fenigen dana graph fenigen graph present kurevigen daane mihunge leave taka huri haichi efada software awunne ben mani den miga mobile application ki mihar mizamana hama waram muhim kame mobile application gaves mihar awunne software libe gina khidmet libe application ka software ka awunne daani ulan kofa egmani ki awun menge mi ene attendance mes fennana enage huri am gotige software en korebe huri ha kame ene fenigen daan den hama ehemme mihar emme muhimu kama ki awun menge staffum paagutaku giya miskittagu ya masay koramun dairu awun men mi hoda software wanjeheni awun mena kala geolocation emihaku hunnatanu attendance me sign in kurevi ena e sign in kuri kon tanege huregento faha kureve mi software awon men dam benumani ehme mi awonu warabadu fa kura mi malumat awon men mi hushala alumge fursatu council devvi kamata warabadu shukriya Bersyukur Rashid hama ane agun sama mi idektoge mi kolang asa emme boda masakata mi kolani staff gidantatta hardana konangalo koreveto dehama agun as mi information wada parang odogo information wada mozefun tibitane vitane vesnege bara kantatta hori mi harden kumusarga agun mena ba control kore henna mi adus mi haro agar मैं बयान मन बाया मैं दान्ने जने किते मौजूफुन तो आई किते मौजूफुन तो छुट्टी दी हम बालम में बस वक्त तो इंफॉर्मेशन नुदी बयान हम इतने मितनो डेटा ना गया नो लेकर वाकन नो ये मौजूफुन असुरा ये डाना माने एम्मे बोर्ड हर दिन मिगने मौजूफुन मी कम तने कबस एम्मे बोर्ड रासुल माल की मौजूफुन ये एम्मे हूँ हर दिन आको एम्मे हूँ रंगालो को एम्मे दिन को एम्मे ना मी ना बयान वा मी एडवाइस दी मिगन तो कोरेवे ने रंगालो निजाम ने थी अवन में ना सेम हूँ बयान में कोरे रंगाला करे ena nizaam to me rawan man nabenge misal kunika mi he me ba fara ena ba mi mar dura finga ja midanya ena location na kam mi ketere me je ena misal ka dani hemberuga kunika mi me je hemberuge ena location na gossa ena ani checking kon deven ye mon me je etam mitana da kare miskituga mase korame je miskita gossa ena checking kon deven system tere e me jam awan man ena miskitu ka mare di gossa ka kuri because me features is live got the system thurika me from without and him be ever but fasi he begenda adi awan na rangala ekala me efficient ko mozifu
බේනු කර ෆොසත් දිබෙන් දාන data අවහ දිබෙන් යම හෙන්නුනියා අසු වරන් ඔදගෝ මිකන් කර එහෙම මල්ගොන්න මේ ප්‍රොපෝස් කරනි මිගත නිසාමක දාන අසු දැන් තිබෙ ෆුන්ගේ මේ අප්‍රූවල් දක්ව ඔගොන් මන මේ ප්‍රොසෙස් ෆිටිකන් දාන එහෙම මේ DG ප්‍රොපෝස් කරව ගත මෙති ඉදාරි කම ಅದೇ ಈ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ಹೊಸೇಳುವಿ ಗೊತ್ತಮ್ಮಿ ಮಿಹಾರು ಉರಿ HR ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲ್ಗ ಆ ಜಮಾನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕದ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ರಿಪೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನವಾದ ಅದೇ ಮೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಕುರ್ಮಕ್ಕೂ ಅರೋಡ ಹವ ಬೆತಿಂಗ್ ಕಮೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಮಿಹಾರು ಮೈ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಬೇಣು ಮೆ ಕೊರಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಿ mige eta dawre kuri mitaga benu korumunga software wara zaman vecha mitaga benu korumun data wara old software benu korum midani ben ane HR ane ge tibi huriha muwazzafun wes biwaha eta gotaka dakka eka ragalu software hagigatuga mi nohodi mi hisaban asamidi aloda faha kollam benu sadaka councilin wazifa ka muwazzafun nan yudan kuri kam gawias ega update ki ko bato bala algu mi jeheni mitaagonna secretary general la kanoni HR hawale hunde be fula ngama wadu gulada tibe interview process tiye kiya hisabatto ehen kama vi kiya hisabatto gulada tibe gina bahara HR ga muwazzafun mi tin zimma hatar zimma da kura muwazzafun HR ga tibi muwazzafun maduwima e zimma da kura muwazzafun tagenga tage tibe hema hagigatuga alun benuwa muddatawure eta duhe fahanala emmas domas demas wegen bay muwazzafun wazifa nerve hisaban ya bade kanka ngeto bay faharo ni wazifa gi ulal koggen korimati muwazzafan wes ene vino wi gote nege hisaba kankan gosse bori mi ale mitaga mi haro system inna goto ngeto den mi adun komme faharo mi jeheni JD ta kellifa adun komme faharo mi jeheni JD ta I ane mi gazette kuran check already lifa mi system terega update kurave JD ta ke ane kurave gota kallu mi haro software ta mi hunnani hama komme faharo ko adun badun JD diyam mi jeheni ngeto e liya eruga mi awgod mi gen gulan denwa mi hama e geterege controls ne software mi har mi gengulani waag dem ane mi DG bese faha kurebe demana kamaka ane awod mi faha kurambe